petualangan nagari kita sia menunggu tamu nanti ibu. Mengapa langang nagari kita sia menunggu tamu nanti ibu. Kau merasai hidup di kampung, baiklah cuba garantau orang untung di sinan nasib baru bang tangan ki pulau batang tarandam untung di sinan nasib baru bang tangan ki pulau batang tarandam. Jangan dulu menjalang sana dan sampai diri patang sumangangai. Allah biasa hidup merasai usahlah takui di kota sansai eloklah bahagia di rantau orang Padiah di kampung tarumi-rumi eloklah padiah di rantau orang Padiah di kampung tarumi-rumi. Kau merasai hidup di kampung, baiklah cuba garantau orang untung di sinan nasib baru bang tangan ki pulau batang tarandam untung di sinan nasib baru bang tangan ki pulau batang tarandam. Jangan dulu menjalang sana dan sampai diri patang sumangangai. Allah biasa hidup merasai usahlah takui di kota sansai eloklah bahagia di rantau orang Padiah di kampung tarumi-rumi eloklah padiah di rantau
Ya di kampung Taruna